ناوی من زینل حلبه و حزر نسد حشید دو جبیت لیسه نافچه خلات هات من دونی از یه مالی هری بچوکم و پیواجوا حزر نسد نوت سه نوت چرا دما پولیتیکا دجمنی داگرکاری دولتی ترک دما سر باکوری کردستان میشه مجبور در نصیب خود و وقت مالی میشه وطاندن و سا ما گوشبر کردم چون استانبولی مدرسه وانجی زیده ما وقت بری چه یعنی ما زیده پر ندخوان ما ترکیش نظام بو ما زمان واج نظام بو bu rengim çün Bajari İstanbul'u mezun. Nava işte kar xebati ve deri işte vak emjin jiyana xonin aburi. Jibem derbastar bikin hama beje hamu cureyn kar şoğlu metkir. Jibu muhtacı keseki nebin. Dönema serukati hazar nesil ne dama hata girtin. Heneki meda evek çi bu. Her seki usa kine geçi bu. Yani evi sürecek o evi de dubrayı min hapse de bu girtibun. Jiberko derfeti ko embejin aburi zede ne bu? Mecbur man ma kari bişkolun. Jiberko malbata xo bukarım bağışın. Hatta brayım ona derketin. Naskırna me rekstinici aslında ser rengi çiçeği bu. Ha mesela dema ko hene kavaz me perstkin dibijin çava embejin tevlibuna ta rekstini çava çi bu. ام تکارم بیشتر دشمن اصلا مرا تبلیغ کرد. بیشتر نیزکاتی خو بیشتر کو ربازی خونین ام بیشتر هم بری کردا دمشان. یعنی تمامیلا سر کمکوژی یعنی هم بیشتر ملی چاندی هم بیشتر فیزیکی ولو پلیتیکایی کی گشتی بود. تركيا بخودا سو نه قوم انسان هنن حميجي مثلا وك ام بيجم خو ترك دنانشا اما كوكان خو اي خو نا تركن تنفيا كردا قبول نكر ام بيجن لازم چركزن تركمنن علوينا ام بيجن بحزارن وك ما قلت سو نه قوم هنن اما تاني كردا ام بيجن كردي ام بيجن كو بارتي وغيره كردي نوسا سر بلندم تكرم بيجن تركبوني قبول نكر yani hatta zaniyem düşüne cami bile ansuriyet kirin. O bir rengi mesela minak biranine ki me saçı bu am küçük bunun düşüne cami dedi mesafe Şafii her mesafe Hanefi hanım. Naha Kürt şekil am mesafe Şafii meştikin. Yak işte meş xalas kir yak rabu guta şaş meşkir mugunam ras meşkir o sam kadın son nakaşe ki basit بشرا وگریا گو چهات هم مگه کردن و همون لما کومون زارو که مثلا همه جامعه ترک لما کومون و توبه خوبینه تو چاو کردید نکردی کرد نه مسلمانه کرد işte خنزیرن زام چی و حاصل هزار گوتنا مکره و چاقی daha beter mevcut katına koki yani mesela bizim gurvana mesela bizim cami mala khodiye cami mala khodiye be eğer mala khodiye de eğer ev vi cudabuni وی نزدیکاتی رابرت کن همبری زاروک کی کرد demek ki ev hemberi vana eğer tuvari İslamiyet'e hakikat hemberi vana şerk kirin hemberi vana saklandır bence pirozeyi her mezun yani düşman hiç ko am tevlibin düşman hiç ko am bejin ev kina hani hemberi meçevi پشتی 2011 شورش روجاوا دام دست بکر مدید مثلا همو هر کس مثلا ایریشی parçayı روجاوا کر yani parça ki ام بیشن چند باجری وینه ama hemi devlet ام بیشن çi dünyayı da gemariye dünyayı heye anin kom kirin anin seri khastın olsa komkujiye gibi misal millete bine politika ki geçti bu bir rengi olsa khastın bir civaki bifetsinin biz şey bifetsinin بلیدانیه به کشتنیه به سرجی کرنیه به اویه ما وید شوپان ما باکوری کردستان ام استانبولی بون ما استانبولی شوپان ما دید yani evji هشت کو ام رابن حدود خن ام هاتن تبلی بون 2011 ام هاتن بشتاری یخکی بون ام بجن دست پک شورشی دما مدید سا ام بجن هیجانه کی وی ملتی ام بجن دخازه وی آزادی بو دخازه ام بجن ای عالم مثلا bizim millet
gelê Kurd em bijin ji Qamişlo bigire ji Dêrîkê heta Serêkaniyê yani zarokê xwe mesela bi hêbê vî partî dikirin. Dizanibû mesela çi pêşiya wan hene, çi nîne, çaw ne. Ew jî dihêle mesela tu çavê wî miletê, çavê wî gelê de tu dibînî wî azadiyê, daxwazê azadiyê, daxwazê em bêjin serfiraziyê û daxwazê kurdetiyê yani. Daxwazê kurdetî dît mesela bi hezaran em bêjin parçê me dîttir jî em bêjin ji Başûrê Kurdistanê, em bêjin Bakurê Kurdistanê û ji Rojhilatê Kurdistanê her kes berê xwe da vî şoreşê, şoreşa gelan û berê xwe da şoreşa Rojava û hatin ji wî gelê xwe parêzin. Hem jî wek em bêjin rêxistina YPG ew jî xwe hezir dikir. 2000 dawiya 2012 û hêdî wisa êdî şerê me nakokî me û wan dest pê kir. Destpêkê vê derê pîşa Tilmarûf gundê mazlûma wisa hinekî ew çêbûn yani nerazîbûn bêjin ne çatişmekî şerek wisa ew. Vir de tabî devleta Tirk destpêkê xwe eşkere nedikir. Xwe pir eşkere nedikir, xwe pir dijminê me xwe neddanîşa. Binîre de ketî ku îstîhbarata Tirk em bêjin him milek da aliyekê de din Daişî hezir dikir û bi alîkariya Qatarê, bi alîkariya em bêjin Amerîkî. Yani dema em dibêjin Qatar ji bo ku herkes bizanbe Qatar wek qerequlekî Amerîkî û NATO tealûfê yani. Qatar jî û bi milê aborî destek dida Daişî. Karim bêjin heta 2013-2014 şerê me Nusra bû. Îvara wî yan Nusra bû seherê û al hata guhartin bû Daişî. Daişî daxistin meydanê ji bo ku yani velatî bile nekeve. Daişî yani mesela dünya belki wisa bi nav bihîstî ama mesela me birebîr bi wan re em bêjin em bi destê wan hatin birîndarkirin û aynı zamanda me şerê wan kirî. Aynı zamanda istihbaratî hemû Daeş wek istihbaratî bû. Peki mesela niha difikirin em dibêjin mesela Rojava alanekî biçûk bû. Çima ew qasa hêz şandin ser Rojava? Çima ew qasa em bêjin wisa yani çend bajêrin yani çend bajêrin mesela tiştekî pir ew nekir, pir zirara ew negîşî tu kesekî jî û heta gelê Kurd yani dünya mesela em bêjin rojhilata navîn de qewmê herî kevinin ama sê çar bajêr destê wan de diye û dünya hama li xwe heyrî. Hemî em bêjin çi hêzên me gotiye qirêjaya dünyayê hemû kom kirin anîn û têrê nekir, ev jî têrê nekir û bin navê devleta Tirk de bin navê işte ev rehabîne û wî rengî xast û azadiya vî miletê tune kir. Tabii ev hinekî milekî îdeolojî hinek daha mer da wisa koklî dikare binirxîne yani întiqama gelên ku azadiya xwe bixwazin serfirazî jiyan bikin întiqama wî ye devletên dagirker û hêzên dîtir hegemon hêştin ku em bêjin ev bixwazin mesela yê daxwazên civaka bişkînin. Hemû hemlê em bêjin Cizîrê de em bi xwe beşdar bûn naqasa em bêjin hevalên her hevalekî wek welatekî bû yani. Fikrî wî ya, nêrînî wî ya, sekinî wî ya yani em bi saetan besa wan heval jî bikin belkî têrê neke. Ama esasê xwe da vê derê em dikarin çi bêjin ji bo me got yani mesela belkî gelek hevala Rojava yani wilo em bêjin pêşengên azadiya gelê Kurd dît. û ji ber wî jî mesela hene wilo êrişên em bêjin hovane çêdibûn. Ji ber wî jî keç xortên em bêjin wî welatê hemû heça parçê Kurdistanê û mesela xastin yani ev miletê hanê biparêzin, ev gelê hanê biparêzin, ev zarokê hanê hêviyên van gelên van zarokana û yani bin navê em bêjin cuda ji hêzin cuda û nefetsînin û canê xwe feda kirin. Bi hezaran niha mesela şehîtlika mezekê herek parçek hatiye. Yani armancê wana, hedefê wana, sedemê wana me bi xwe bi wan re jiyan kir em sedemê wan armancê wana em dizanin sedem çi ye. Sedemê wan yek ji wan jî ev miletê hanên em bêjin bi salan e bindestî jiyan kirî teslîm nebiye
و هر برخو ده به چند خو به زمان خو به کلتور خو به شهید خو جواک وقت جواک به کرامت خوش جاند یعنی انسان ام بیشن کوسا به قهرمانتی شهید کرد به هزار مینا کی وجم تکارن یعنی دزانم مثلا گله که اول مثلا دزانم مثلا بیشتر بچه وناگره یعنی اما دزانم کو نه چجی او ورن زارو کی ملتی کمکجیر دا واسک ام بیشن عسکره کی جواک کی جبو خود جواک کی فدا بک او مثلا دبی وقت شهیدین ولات يعني شهید بونا اصلا شهید بون شهادتی و صدم و یک شوان خو فدا کرنا جواک خو فدا کرنا ام بیشن پیشاروجا گلکیه یک شی جوان جی شهیدی من ام بیشن شورش من روجاوا دا به هزاران مینا که وان هنه به قایگی به کو ام بیشن قایگی وانین ام بیشن شخصی به کو ام بیشن فکراندنه که وسا جدا و یعنی وسا به قهرمانتی کی پر مزن چون سر شهادتی جان خو فدا کرن شهر سینای شهر کی سی روزکشا اب دست پیک مونا مسر حزه کی و بشاهدی دوسا ناکو کی مچی و شهر دست پیک وان اولا کی جن اسیر کرن بشتی شهر دست پیک و ما حجز و صناعه سرکانی مش دست وانگر aynı zamanda hediydi باجر مدرسه وان داخست تلخلف تا هنا کی قدر کیمان تلخلف تا اون تلخلفون امج ملی سریکانی مجاجن خطا عاشت بجن و وقتی دنی دری دست وان دو مدرسه وان گرد هدی یعنی حمله کی یعنی مثلا فتره کی ملی ام بجن تلعلو وان درا ایریشی وان چی بود خاصة مثلا وردا ایریشی خطی پترول بکن پیشات المعروف و گندی ام بجن دف دوری و داری ایریش کردن حرکه وان دارن ایریشی وانین هرین مثلا ام بجن او سریکانی بو سریکانی تخصن بگرن با علی کاری دولت ترک سمه بین آور شرکت در قومی هری تالی 2000 تالی 2013 2013 ایدی بل بترخنزیل وکشاندن حتی می ژاپن می هری تالی و داری ترخنزیل بو تلعلو تلخنزل او خطا گشتی حتی کوچرات ابو حمله 2014 حمله دف دورا پاکش کردن بو ام بیشن نافبر توینا و اوی حسکی حتی گرتن جتل تمر حتی ام بیشن دیری که حتی وکردن حمله تلحمیسی یا کمین تلحمیسی حمله یون چه بون حمله کی انتقامی بو حمله کی ام بیشن یا دست پیکی 2014 بو حمله کی انتقامی بو حمله کی رزگار کردنی بو بشتوی ایریشی پر وسا گران سر حلبی چی بو ام بخو باشتاری و داری بون یعنی باشتاری حمله برخدانیا شیخ مسعود یا 2016 بون پیوره زتن حمله شابای دفتر شابای فرمان دست بگیر روشت دست
نواری بابی حمله وان داره چی بون اوجی aynı zamanda melek de Daesh bun melek de evin geridayn Türka bun به هزاران کتیبه وان هبون به هزاران ای وان هبون ناو خود جورا جورا هبون اما ما بیشتر چکداری گشتی هم بری وانا دست پی که هم ولی جن مثلا پر زور آن دبرن هم ولی جن دما دیلیه دادن تدید به اوان به کلتر اوان به چند دوا به زینت اوان وقت سانکی هم ولی جن وانا بکو جن اوان ناشن جنته بیو رنگی هنه کی ای وان هبون دست پی که وسابون جی کو هم ولی جن دیلیه دادن و داره ایرش نت کردن دوری و داره چون دوگان براب دستی وان نیم گشتن و هدی پشرا او مثلا او برخدانیه مثلا چه مثلا هیویک نه چما برخدانی شد مثلا هیویک شد مثلا ام بیشن نه خورتکی یا دا ام بیشن کچکی چما جان خوب خواهد فدا بکه یا دا ام بیشن مثلا یعنی قی پر بر جان خوب بیزاره یعنی اما مثلا ور چه او داری مثلا برخدانیه که ام بیشن هم بری داگر کریه دامت که شهر کی همه چی ده پیشه همه چی دامن شادری ده پیشه و برنداری ده پیشه خو و یعنی همه جوره اوی ده پیشه خو حوالی جنج مثلا نوا امیج یه پگه نوا یه خکی دا امیج روله کی ون سرکه هبون یک جوانج مثلا دست که حتی نه سنگ و سنگ مثلا مل به هر تم به یه پگه را به حوالی خورد را و همه چپرین هر زحمت جی هر زوری زحمتی را جی خو گرتنه تی بونه برچی بونه سرمایه و برینداریه شهادت بونه همو تش همو جوریوی یعنی مثلا سری کانی تی برام اول که بونوی دیجده بو اول ایجیم بو ام به هفره کتن او گنده پیشه گنده علوک و داری او حوال بریندار بو مثلا بری او حوال بریندار اول جیم بریندار بو اول خورد بریندار بو او اول کی هارون مناوی بریندار بو او اول دیجده خواست او هارون اول هارون خلاص کرد و اوج بریندار بو yani çava olsa av rihaki em bejin bawariye ki pir mezin. Mesela av insanın yavdan naz nakin. Ve deri nav şer de hev naz kirin. Her ek parça kati seferberlik katına hani ki Bakuri Kurdistan atına hani ki Rojavan hani ki Javin her ek ev havalik men bas ki her ek bajir. Yani parça ki Kurdistani. Çi konu az bejim belki film da değil ki. Ama mesela me çava xu mejiyan ki mesela be dababa erişt kirin. Hani kavale me mesela دو بمب مش جبهانه مش تنه مثلا انا قبل ما دو بمب خو چون کتن هندری تانگه خود شبه تانگه بسکن تانگه امها کردن یعنی به هزاران مثلا منا کیو ساکی هن تانم جواک کتابی کا برا امجن جنکی خورتکی بده پشت خو به کیلومتر بهره نه ممکنه ناکه یعنی اما مثلا نو شهر ده مثلا اول میخورد برندار اول جندانه پشت خو 20 کیلومتر جبت داخل سالم برنامه فشک داد برنامه مرمی داد و تیبون برچیبون زدن اوای دیتر اما به هزاران مثلا به هزاران مینا که وسه اول آوینار هبی چاوک گازی بو ان شید آویناره نه شید که جاز شید که و چاوکش گازی بو مثلا اما مثلا حوالی که 9 کیلو ده پشت خو کیلومتر نوای چاتشمه ده هم شهر خو کریه هم حوالان داخستیه او سری کانی داتی جیان کرد شهر تلخلف داتی جیان کرد جبو که حوالی خونین ام بیجن مدرسه خلاص که شهید نکوه و بیان کرد دما همچون سر جنازه وی حواس وسط چوکتایی سلاحی وسط دستی ویدا سلاح دستی ویدا رقمه بو وسط معنی که سلاح دستی ویدا اخسته بوی رنگی به سلاح خواه به شرف خواه گریده یعنی اف برخودانی همه بو خوینا ام بیجن واقع قهرمانی که نه هم بحثی وند کن خوینا اون هتاوا کردن یعنی از روزوا دا 7 جرا بریندار ما برینداری یعنی جبوی من یعنی شا بجم بریندار انسانی که بریندار ده یا da bizim insanın gazi de beter xuniz beter nizi şey de beter nizi felsefe de beter nizin kedi de ket yani serikani ne mermi nige xuda xar و پر زده نگران بو شک جلاش مناچو و تلحم استاجی او هستی مجاجم پارخان او پارخان دم بریندار بو اوج مرمی بو تقریبا من نیوکی وسا تداوی مدی شهر جزایی این سمرمی بو خطا شنگالی
يعني دنیا عالم دیت يعني مثلا و انا سایری شی ملت کرد دو شاخی ام بجن وقت قایگی خون شخصی نکاری فکری قریدور امر دو حوال گل مشهد کرد و اجی بریندار و هم عربه تقمنی و تقان و به باسنجی به فریا و شهر حلب جی ماین بو ماین خصوصا و دم ماین او کرن تقاندن دم اپراسیون تمشید دکر اپراسیون دکر دم ماین تقاندن و حوالی هارون پشت می بو و حوالی هارون شهید کرد و از بریندار بوم و خانی سرمد او بو لشه و شاقی هم سر خوب ملی خوب پشت خود از بریندار بو حوالی باکور شهید کرد حوالی باکور جی اوج مرا تخفیه هات حوالی باکور شهید کرد و شهر افرینی جی دیسا دنیا عالم زانه یعنی بینجی هشروش او اوجی به تانگی افرین راجو نگی خو اوجی قاچه خو وی نگی خو گشتی سو او وی تالی دیسا ماین مدا تاقیا الحسکی اوجی او نگیمه و نگیمه نها پارچه جی کیمه و او دستی منه و خرک ازک اول حاصل yani hemen bir şey geçti ya. Yek ve hestu jek kim biya ev nige. O ev desti minne. تشتكي بيجم يا عفريني هناك بيعيش بو شا بيعيش بو يعني ملك ده في ملي هفالي ما هبون في ملي دجمن بو هفال تخازن من داخل نكرن داخل مش نتخاص يعني تعدل هفال ورا يعني هو شاغي معرف شا وك حياته مر حمو وك شريط برچا معرف در باست ما تشكيم كيريا ما تشاش كيريا معرف يعني خو برچا ورا در باست که وك اوكي از کامن یعنی بکی هنه که از دم اوی بیشم من بکی بکنم از دریش کری بمرو من خود تعرض بس دعا کرد مگو یا یعنی از بریندن نکم دسته وانا همه مر بمب که هم بمب قنبله که مراره که از نکم دسته وانا ام یعنی جوی کلمت من نباشه یعنی اما خط اوی داری خط رجو ام قمتان اوی داری بود حتی اوی داری شترو شتر مگو رو شت تو مدبینی مگو برد دجمن نیزم نبم یعنی مرمی لمخه قواس شو صار ناكم مقاس قمتاني تم تعليمات تنو بكي قواس نمشي ناكم بيو برينداريا خو سرزك مخشان دي شو ما جيش ما هوالا جو به هوال ناجيجن اوي بشتي ويا هوال اني بشتا خو من داخست تپه داخست نجيري يعني بثانيه ما بو قواس شيت كابن خون جلك شو اما تشتي هاري بيش تشي يعني مثلا جبيته رويته ده هذا شيء كان هذا خاص ولا مداخل نبي عبدو بو خاص ولا مداخل عجلة كر و دجمن ليدا شيء كات أو هناك زيادة زدميشة يا في تالي يجي صاحبهم يعني يجي كرا نجم يجي كرا من ناشتن از صاحب مدي صا عربي داخل مع عربي زد فهم ناكم ما هنا قوي خدا مدي صا بس جي كرم كرن دكن خاص درجة مثلا مگر دستیوان مگو ناب بسن مهنه کم نخاشیم من نهشتم جیکن والحسن یا کو چه وزانی یعنی یه چه بچه نبه یا مگو از زانم یعنی از آقا جارا بریندارم از روشید زانم گو برینی ته ضعفن برینی من زکی من ور بو چنش کشته بو و سری و داری خون آسا داوید و زاتن اف دست و داری آتو و داری او نک زاتن آتو و داری ور آتو ور يعني هر دري وصابرين بو مجموعة رقم مقول ناترس نشك تنا يعني شيء ناك دربا داس بيك شيء ناك زو شيء ناك مقول ما بزمن نك نيقت كرنيه وام هنا كد نقاش باش تعمل هاتن ساعة وكرن ولو ساعة راست كرن يعني جيناو بيو رنگی و هم بیرانین هم بیشن يعني اما اساس خودم نگفت يعني نها مثلا او همی جباوریته يعني مثلا انسان
باوری سرکفتنی هبه انسان باوری و رخصتنی هبه باوری خو هزا بی ملتی وی گلی هبه يعني ما قلت يا مثلا هرتم مثلا دبيجن يعني ام هرتم قلتني مزني من شيدي من ام دینداری ملت خونن ام دینداری رخصتنا خونه ام دینداری خورد و کچین وی والاتینه یعنی ام بکاربن نه ام بیجم پارچه کی ام بکار دست مواره ام وسا نقط او بنکی کو ام زو شید نکرد ام بیجن ام خوینا خو ام وسا نقطه بدن نه ام بیجن جارک دا بدن یعنی پارچه ام بیجن لاشی خو ام پارچه مزن ندن پارچه پچوک ام بدن کو ام بکاربن خدمت اوی ولاتی بکن ام بکارن لایقی وان انسانان دا کن لایقی یعنی بدهان اول در شهادت گفتن مجبور من شرفه که ام کلاکتا مشار کریه ام شهید کردم بدهان اول آوینار بیجم اول امید بیجم یعنی گلک اول وسا اول دلو بیجم کی بیجم کی نبیم گلک اول وسا بیلی کو شهید کردم دو دقیقه دقیقه و گفتن کردم دنگ خوشامنه و بانک نه سر جهازی جوبی سرکاتی جی یعنی هر خیاله کی هر شروانه کی هر ملت کی هر گلکه یعنی مروجه کی آزاد بدیتا من نوا خدا بدیتا و یعنی داخازی ما حمی گشتی اوه از بیجم یعنی حق ما هم ببینیم باش حق ما اجبر کو ما یعنی اوی مکره آن موی درجه بریا هم بیجم فکر سروک ناس کن من نظام بوسا کردستان کی ما مزن هیا من نظام بوسا قومیت کی ما یوسا او هیا ساعت کشیناوی بساعت فلسفه‌ای هیچ کو ام ناس بکن ام بکاربن ببینم برسف و عین زمانده ام بکاربن سروک خوب ببینیم داخل ما اوه